Ministry TV. Onia imo bia kwa bia mfambra Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory na oti enkadi anonymous nsema ekotwi ekobreman ewo Dr. Abednego Ashoye Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Yede won sam ene de bremu adanse de bia me ba me catcher say ba Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory spiritual hospital ankasankasa onyankopon ede be pie mu ewo nsawem adoagiri oruku Liberty a onyankopon yawawade ekase ewo ho a Dr. Penny a odano his minister of Christ Prophet Dr. Abednego. Na ene ansemben ene yebeka nipa dodo na enje niema ndi se niema wo ho se ye ka sunsun sema nipa bi mu wo ho mse munya ma sema mo ka no enye no kre ba ensem wo ho ensem sisi sunsun niema ewo ho no ma amanfo edi ebi mewu beyi tumi wo ho ahonhom wo ho a omudi amanfo enya inti ene no mepese yeko na yekuti ensembia eba Prophet Dr. Abednego Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory na woso be jechi ndi na ho na be hu se niema wo ho inti yanko na yenkohwe emra in the name of Jesus. Amen. Ezi awaria wato ajuma wato baby azu onyo bi eje ye awo eyeye asori damu me osafu ma me da bi kwansi gu me nsam wo dayem ana me go ka 500 million ajuma me ya me to na die ni ye eyi bogla proof ni ade ene bi that stone ni expiring dates. It's what the other more than $1 now woundness. And then the sled of the deep. Now, I'm not coupon and now more or don't phobia that woman on the back. Come to me back. Now we are here. I bet they are men with diabetes in Rome, in the pressure in Rome. Maybe I had 26 July. They say me 3 days no. Me buy a call ye, be see a ne. Me no diabetes. Ma no man e da kwa na ma ye mrem to say akola fofo. Me na me gina ha yo. Yes, what ye juma. E ti se sa so kukuru we so gina so. Na de o be gina so da. Na so hu dia e kwa. Me dia me ba re ya ma hu. Bon somebody. Me there radiasi. But how many babies in your hand here go when you're meant to be brave? What you are watching? And so many of Yare or Hannah Mania, never me a woo. Or what do you or never brave to me? You're not in young talk about. Maybe I have an hour, Gia, never be better in my chibai. Then now, and war, and then try never brave, and I won't be able to come in. I didn't I mean, the one in the medium sand, in the medium, and in the medium sand, and I mean to me, I worship it. One, what's the name? Make up what it's me to tell them, making out their good. I want to buy a little and he said, a Benuko Jama is a bay in Niwa.
no kutabi ebi ku de yef e no di ho adanse na ade na wo de ade ma na wo mfa na wo de ba ha na wo yi ade na furu Tamba chona mempe. Ye na ya me na mempe kra ti na me ba ha na me adum. E na ma de me. Amen. One for me. na wo bi say wo ama obeye o be a e fo wasa ko fa wo ba Na sa no de ya me ba no so me be na ni. O ma da me be ya ni abo ani. Na ni ti me wo so sa na e kete hu no hwe. na ye lo hwe ina no de ade ni ma Ona na me ma me na sa ya ne na no sa do no so ni ma tutu no so ye. Ase na wa de ase bibia. Enhira kan ya me na no kura na me agi me be yin so a. Na me jira na last minute ni den na o ma me say na de bi wo ba no enti na so a no be yi no yi wo ne fa mo say yes mo ne mo Yes, mo ne ma ase bi ma se ko bi e fo ne ba ya ne ba e fo ne fi ha mo fi fa e fi kumasi aso de kumasi ta ja soro amen 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 Wednesday no nyame hwehwɛ na me da nyame asesa hwehwɛ me ba ha be 7 days me ba e na hwe nkoso aware o bebia ya basa me ye djuma fra no nkofo a ebe tua me ka ne djuma te ti se de me sro musika na me de ba papa wo na Wednesday no papa ya ma me no eno a me so da e bi amanti ase me hu se me da ho e na wo mienu ntitu a mienu ba ko bi o mu what's the person when I made now be any wa but bibia nkoso ma betuma bibia ware o bia mi sa me ase ko so be and the we da me patro ha o to obi aso obi ampe oh da o mo nya papa o mo shi wi na be o nya bo ba mo mo ya papa and the o ye the one chiro ha mi hu wo YouTube and na we dey chiri bai na mi dey so and na o so se onyame hu mo bo no nji na o nya na onye nyama papa and na ba so ko onyame enhwe de ko so wa obe hu na ro ade be hwe ko da den na wo o be hwe me no na mi hu so wo mienu me da wa wo mienu da o ba ko do ntimi mu ba ko de o mu na me be se ni e wo wu no na ni a o ti ase o nsu wu ka o na yare o mu du a me mu and na da bi obe ko bi ade le ni na chi na o kuru o wa hwan ya be wa ukuri obusu a hwan ya be wa ukuri obefo a hwan ya be wa ke ne ko won na be wu amen o be ne tu obi be ba o be wa amen ba to me wu ba ko me pelo ni ba o mo ye me futi se obi a wa wo fa ba me mu na me wu o mu me ti pass mu kura na ko mu de kwala ba na me mo mu fo no fo ah na ye ko ku se amen no so for na chiro wo ni nyama di wechi fineko unyama ayi what amen we sabe so obi obi ha memo wakunu Oniasa wote wasum when nsema eba Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. And semna no ten we amba we hu se ensem wo anwohom wo be ye tumi wo ho enti antwen ema be ye bi kwan soro wo so ansa tutumeka be pie mu e wo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory na beje bambo na onyankopon so be ma bambo no enti no wo hwe yen ameba che wo nsam adwagiri eye oreku Liberty freyen e wo sa numbers ya egu screen so nyame adoma e besenhye bi mirase